Umunsi mwiza bakunzi ba radio yacu na televiziyo Inoka Kivu News. Uyu ni wa mwanya tubashikiriza ibiganiro aho turi kumwe n'umutumirwa, turi kumwe n'umuzehe uri imbere yacu. Umuturage w'akarere ka Mibunda wahabaye ufite amateka menshi y'akarere gace ndetse wanagize uruhare mu gutuza abantu mu rwego rwo kwigwanaho. Murakoze aratangira yivuga, wewe udukurikiye ubashe kumenya uwo tuganira muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kirimo ubuhamya n'amateka maremare arimo kuvuga akarengane kacu k'abanyamurenge. Ijambo ni ryawe muzehe. Murakoze kumpa ijambo bijanye nuko mbajije mu mateka y'akariya karere niko mvukamo. Navutse muri 55 hariya muri kiriya gihugu cyo gihe twari turi ahantu mu bijombo. Abantu bari bavuye mu turambo gakarengane kagize igihe uza wumva ngo bahimuye yaje kuba ferme y'inka. Nibwo twageze mu bijombo ndavuka, ariko nyuma yaho turongera dusubira muri Mibunda. Yego urakoze, ariko udukurikiye ni byiza ko abasha kumenya uwo tuganira. Ni ukuvuga amazina yawe n'umurara, ibyo ngibyo ngira ngo birahagije, nta kibazo, kugira ngo udukurikiye amenye uwo tuganira uwo ari we. Amazina yanje nitwa Rudahunga Tito, ndi umugunga wo mu nzu y'abasama, umusaza yitwaga Kigwena. Urakoze cyane, wakomeza n'ubundi. Naho nari ngubwiye nti icyo gihe navukiye mu bijombo, ariko muri 60 dusubira mu Mibunda, hariya hitwa mu Marungu. Ni hariya nakomeje kuba, kubera yuko abanyamurenge twaga twimuka tukamanuka tukaba mu Mibunda hepfo muri Sansi, mu Gashorero, hariya mu Nkango. Ariko ni hariya niho nakuriye kugeza n'ubu ngubu nimuka duhunze. Amateka yaho tugiye tuyamenya make make. Urabona murera itangira yo muri 64 nari umwana uzi ubwenge n'amateka. Iyo murere ya mbere ibyo bagiye bakora byose, abagiye bapfa narabonaga. Ngo bije kugeza 68 nibwo kandi twari tuvuye mu bihugu by'epfo, baratwimuye twikaza Gataka, abandi baje muri Purene, twe turahindukira. Ngo tuje gusaba kandi ugera hara mu Mibunda, hara mu turambo, niho twanyagiwe. Inka ziranyagwa zose. Cyo gihe turimuka baratwimura. Cyo gihe abantu bubase Minembwe, tuja muri Minembwe abantu bagize nk'imyaka 3, umutekano uragaruka, ariko ugaruwe n'abatwirwaneho b'abanyamurenge. Nibo icyo gihe ubu niho izina ribaye twirwaneho, babitaga ngo nabagiriye, barabagiriye. Icyo gihe naje nari umwana, wari umwana ngo habona byose. Kandi ubugiriye bw'icyo gihe sinabo bayemo ngo nirwanyeho. Barwanaga mbona abagabo twari duturanye, bakuru bacu bande kahariya muri Mibunda, hari habagiriye ne baturutse mu zone y'Imwenga. Abo nibo bashoboye gutuza abantu. Ikindi gice cyari ku ndondo y'Ubuvira, abo nabo n'abanyamurenge nabo biswa bagiriye, nabo nibo barwanye. Bari Icumva Bacunguti, bamuze Gakunzi, ise wa byinshi Zikiyeri. Icyo gihe nko muri Mibunda niwe wari uyoboye abagiriye biyo ngiyo. Yego. Nabarwa Kajongi, bamuze Magururi yushaje. Yego. Abo nibo bashoboye kurwanirira abantu icyo gihe. Nkubwiye ngo ntabwo nari ko ndwana, narabonaga uko byari bimeze mu mateka nari nazi. Ngo haje kuba icyo gihe murere kandi irabanza iroroshya, bagarura umutekano kugezagaho Mayimayiro yehewa bora. Duturaga igihugu cyose, ariko ine barakigaruyemo umutekano, barasaba baje muri leta. Turabanza turatura, ariko nanone ingorane ariko zicara ziba. Ngo bije kugeza nko muri 75
umutekano kandi wasuba mukeya yego nibwo nanje kuvuga ngo nanje mubo kwirwanaho nanje mbajemwo yego nanje mfate intwaro tuze tuzisuhurana niduterwa twirwaneho yego nubwo nibwo nanje natangiye kuza njyana n'abandi birwanaho ariko ubwo ngubwo tibyari bikomeye cyane byari bikomeye aho bije gukomerera ubu ngubu kuva 90 na ubu nko muri 90 na gatandatu muri afuderi itangira yego nibwo kandi umutekano wose kuba muke intambara z'amoko zirasubira zirinjira izo nizo nashoboye kuba mu ngano n'undi umugabo izo nizo twarwanye kugeza na n'ubu igihugu gisenyutse hageze ine afideli narivuze 95 ariko nyuma yaho ine ubu RCD itangiye nibwo byakabije umurego hariya muri Mibunda ariko ngo bikomere intambara zibaye nibwo batugavyeho ibitero byinshi dufate intwaro turatangira turarwana hariya mu Mibunda ndatekereza ibitero twagiye duterwa kandi twirwanamo mbirimwo byogera nko kungenzi nka 5 yego bagabye igitero hariya mu Mibunda ahantu mu Kabirabira ico gitero kiraza tugikoma imbere turarwana yego basubira inyuma ubwo ngubwo bandabagaza nibwo bari hariya mu Kamombo ariko nsubiye nk'inyuma gato muri 2000 RCD yabaye muri RCD itangira hagati ya 2002 hagati ya 2001 intangiro za 2002 hagati ya 2001 na 2002 niho kabisa batugavyeho ibitero none nibwo RCD sorry cyane muratubabarira habaye kwibesha RCD yatangiye 98 ku matariki ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu RCD itangiye afideli yari yahavuye RCD ibaye ingabo za guverinoma none ga guverinoma ya Kabila wa mbere nibwo hari habaye guhinduka hacikagamo RCD nibwo kandi base kutugabaho ibitero hariya mu Mibunda kandi nibyo bitero ine byinshi byatuzahaje baraduteye hariya mu Mibunda bagaba ibitero uwo munsi nibuka twari turi kumwe n'abagabo uzumva bitavye ine muri iyo ntambara ni uzumva umugabo witwa Rukangaga na Bibogo yego twiriwe turagiye ahantu mu Kabirabira ine kubibira byiriya ngo dutahuke ibo baje mu rugo imihana ari nk'imbere hari utunama ngenda sigara mu biraro ine twasigaye turi biraro bitatu nijoro batugafata n'abantu b'amarondo baragenda nabo ngo baze kudutera baca hirya y'amarondo ahantu inzu narindimo nagiye kumva gusa ariko ngira ngo ni badukubise nuko bamirije batera induru ngo avance ariko nariko ngira ngo ni badukubise baraturasa inzu twari turimo turi batanu idushiramo batsindamwe abacu babiri shobora gusigarana n'abana babiri baramfata nazo nishaganye bakamfata ngaje kwikubita hasi ndagerageza ukuntu kose nari mfite mu intwaro kengura idirisha nirwanaho ndabarasa barisanza abacu babiri baguyemo sohokana n'ababana babiri abacu bari mu bindi biraro ibindi biraro bibiri byari birimo abacu bari bafite mu intwaro 3 barahunga jewe nagiye kuva muri iyo nzu kubera ko nayitinzemo magazine imwe nani ifite irangi naho umusore umwe wapfuye niwe ibikoresho by'iyo mbunda ni wari ufite amasasu ntazaho yarambitse bamura imbwa yararundumye ngo avuga ati aba ni bande bahita bamurasa
ntangira iyo ntambara ntazi ko yapfuye nkiri mu nzu uko mpaye muhamagara ndangiraho amasasu ari ndayabuze naho yapfuye koresheje irya magazine nimwe n'ababana niko bahaye banzunguruka bamfashe ndaruha inini barisanze ndabarasa ngo bisanze nihe nzira ndasohoka ngo nsohoke ngo nsanga abo bacu bose bahunze naje kugira hirya abo bagabo bavuye muri ibyo biraro undi musore mwaka imbunda nsanga iyo aracyayifite na za magazine zibiri ndongera ndagaruka nibuka abo bana bahinze ritaha aho kera ubwo nari nsohotse naciye ku birambo nariko mbasimba mu muryango abo bacu w'intebe ndakubanuka ndasana nirwanaho ndabarasa baza kumva ko ndi umuntu umwe barandasa ndahunga ndagenda aho nari mfise nsanga abacu bo muri icyo kiraro abandi bahunze ndasanga abandi bagabo babiri ntibaze tugerageze turwane kunka ko ndabona ko bajyanye inka ndagenda turagiye ngo tuje kugera mu nzira tubona inka ntazo bajyanye abari barayirondo barasa nabo baba baraje baza ari abasore 6 natwe twari 3 mu bavuye muhira haza gutabara abandi bagabo babiri nabo bitavye ni uwo munsi umugabo bwira bibogo baba baradutabaye dutangira intambara ya mu gatondo bukeye tuje kugera ahantu hamwe none mu Kigoma muri abo bari badutabaye umwana umwe musirikari niho yaguye ndakurinda kubavuga amazina ntabyo nta mpamvu yazo ntabwo yundi mwana w'umusirikari w'abasita wo Minembwe akomereka umugabo w'ina w'abasita mu Tarasisi turakomeza iyo ntambara twayigejeje ahantu bitone mwese twageze niyo haguye abacu haguye abandi bagabo bacu abagabo basanga abo babiri bo mu kiraro n'uwo mu nzira uwo twatakaje abagabo 6 yego ariko twirwanaho iyo ntambara ntanka bajanye iyo turayirwana iratambuka turakubanuka nyuma yaho kandi hasubiye base kutugabaho ibindi bitero bijyana inka hariya bita ngo ni maranda inka z'abahiga ziragenda kandi turasa kandi turazikurikira ngo tuje kugera ahantu ngo ni kwibuye dusanga zigiye zagiye itombwe turakurikira ngo tuje kugera aho ngaho kwibuye niho twasanze uburinzi bwabo turase turahanganye bahatakariza bamwe turakomeza turakurikira n'itombwe tuje kugera itombwe dusanga baduteze yambushi turiho nagira ibibazo nje wari imbere uwo munsi kandi namba bafiro bayirasamwe 3 amasasa 3 ngiro ndatemba niryo sasungira hangaha bandashe sasa hangaha rirahuruka tugu abacu barandamira turakimirana tugeze itombwe turagaruka turahuruka ndarwara ndakira nyuma yaho kandi base kugaba ikindi gitero indi ntambara kandi nashoboye kubamwo intambara kandi yaturutse mu Rurenge no mu Gashasha irarenga mu Bikuba umunsi kandi twatakaje abagabo 6 niwo munsi bamaremo rwa Kajonge niyo baguyemo niwo uwo munsi undi mugabo bitagura bazigaba n'undi mugabo Semugabye bazigaba n'abahungu bo mu Gashasha bari mu muhungu n'abanyabyinshi wa Serugayi n'undi ngo ni mwene Serugayi nibagiwe izina Rugirandesha amone Rugirandesha iyo ntambara kandi bari bagiye gufata mu Bikuba natwe duturutse mu Mibunda duhurira mu Kidasi kwa Rubogoro turayirwana kandi turasa turabitsa irebera turabatambutse irebera no mu Gisanga niyo twagarukiye uwo munsi kandi twatakaje abantu 6 tugarukana inkomeri 3 iyo ngiyo kandi iyo nayo yari ikomeye none ubwo ngubwo umwe wabo bari bataye inkomeri yinjira ahantu yakamba yakomeretsa ayagendana n'inkoko yafashe inkoko bitake nkunze kureba
usanga afite inkoko yakomeye niyo yamukomeye yahunze ananirwa kurekura inkoko yayisahuye yarashwe ngo ntikentuza nuko mwaje atikindi gitero cyagiye mu Mibunda nuko ngo tugaruke twari twarushe twaguye imyuma tugeza mu Kidaswara Bogora abantu bashoboye bagende baje zabakuru yambwiye ko hari ikindi gitero baje inzira zibi abari bashoboye uwo munsi bagira batya n'intwaro bagenda baramwibakura ngo bice ngo bagende patru kuri Nyabivubira bahura n'igitero icyo gitero nacyo kandi kirasubira cyari gikomeye bararwana icyo gitero kandi barakirukana gisubira Maringi kiragenda no mu Rurenge icyo nacyo kiratambuka nyuma yaho ikindi gitero cyase guturuka Irungurungu gikomeye icyo gitero se nico cyaba cyaraguyemo intwari Karaveri icyo ngicyo abapfurero b'abatezi baragiye bo kwa Karabaja ngo shike bagwa mu birari byabo bati haje abantu benshi abasore bari bagiye ubwo intambara ntiratangira abasore bari bagiye patru baragenda ngo bashike barababona barwana ikigoroba uwo munsi hatakara abahungu babiri umwana umwe bitaga Kanyabyinshi n'abanyabyinshi bagahweri undi mwana w'abasinga yanumvaga neza ndetse baramushe ariko bari bamufashe abandi baje ngo bashike baraza baravuga ko haje igitero gikomeye abantu barasa baragenda icyo gitero kandi barakirwana cyari gikomeye umunsi kandi hasa hatakara abandi basore barindwi basanga barya babicenda ngo buce dusubirayo ubwa kabiri ngo dushike nabo ngo duhure nabo ngo dukozanyo bahita bahunga ariko yari mayimayi gusa cyangwa yari kumwe n'interahamwe bari bavanze n'interahamwe ubwo neza intambara yamaze iminsi ngahe no nibiriga umunsi wa mbere bahuye n'abapatru birirwa bazunguruka baje no guhura bari baburanye mu kagoroba bwije nibwo bakubitanye hafa abahungu babiri ariko bukeye abantu baje niyo yabaye intambara simusiga igwa mwabo barindwi abantu ngo basubireyo hari hagiye abantu bageze abagatatu nibo nagiyemo turagenda kandi ngo dushike nabo bari baremutse bapfuye ngo dukuzanyo barahunga dushingura abo ngabo turasa turagaruka mu ntambara zabaye hariya mu Mibunda zikomeye ni nkizo ngizo ariko niyo ntambara yico gico mu Gashorero batakaje benshi kandi dufata nk'imyaka igera nko kuri 3 ari amahoro ntabwo iby'akarengane kahariya katangiye kera ubu ngubu kandi nyine igihugu kigiye guterwa nari nkomeje gusuhurira mu Rurenge nkumiriza y'inka iyi ubu vuba nyine yasenye igihugu kandi iyi ngiyi yo ni muri 2020 yatangiye itangira za ndondo ni 2017 kugeza 2020 jewe muri 2006 gutya na 16 nibwo kandi twajanye nkara mu Rurenge ico gihe kandi hari ubutegetsi bwabo wo mwumva bitamurumba oci ndabatura tubatura inka turakumirira turaharagira ngo buce kandi ngo subire y'impinduka birabaye bamfatiyeyo baranzana ngo bashike ngo nari napfuye barankubita bampanurira mu bo musarani bazana amabuye bazana amabido y'igitaka bamenaho bazana amabido y'amazi basuka bazana ibuye barishira hejuru abandi bashefu babo bapfuriro nibo baje gutakamba batanga ibintu bagukuramo bankuramo hari mu kwa gatanu kuri pasi iryo cirirashira nshinga uwo mwaka nje kugeza mu kwa karindwi ndongera nsubirayo hahandi wagiriye cya kibazo kubera ubwunge ngezeyo kandi none intambara nibwo yari yakomeye ku ndondo ngo mvugane nawe ese mwandikiye ndetse nti twosuhura atamahoro n'amahoro
muzoze nimuduha amaturo tuzakomeza tubane kuko byari bisanzwe turasuhura tumare gusuhura bate ngo tugere abafurero bari barasuhuye inka zabo n'izindi z'abanyamurenge umuntu yaba afite ubwoba yamuha inka akamusuhurira akamuhemba ngo tuze gati ubwagarwa abanyamurenge kandi baraje n'inka bari baratiye ati si jewe wavuganye na Murumba harabari bakije mwicara mankete ku ndondo ntiyari intambara barase kandi bararutegura ahantu twari dutashe n'abacu bajanye inka z'imvuga zisigaranye n'abana b'abafurero babiri n'undi mwana wo mu wa Kajuja wa Ndahigo baraje kandi aho nari ngaramye gusa bamye baza bantera umututa umutima yamakokinga ati wamugu mukomeze ntiwongere no kwishaganya ndize ntayi birabaje kabisa atuzana amafaranga nta mafaranga ngize izo mwumva mujyane ati murase tugende nta bindi nta mafaranga afite nuko yavuze ngo nje kweguka nuje iyo yavuze ngo mfakane nafunza kweguka uzugerageza ukuntu bantera umututa nuko ubu ngubu hameze umusatsi ariko n'ubu hobonika bantera umututa utwa musaduka mukabenda sendetse ngo ni ati murase tuva nanje sinamenye ibindi nareguse ngari ukuboko unaho ndi yankubise toroshi sinaye mbona undi izi nkoni nkwaho kubita inzoka mufata ngo ngari ukuboko ngizo mfate yambundira aha ndayihusha bari we mfata mukubita ku wundi mugenzi wiwe ndabahitana mbikubita hejuru nanje ntabwo ari Imana ntawe uziboneye Imana izayirwanirira ndaguruka mu kirere mbanyuramo barandasa bose baranirukana baye bandasa barambusha ndabasiga ndiruka ndahuruka handi hantu muri FDL nibo banjanye ku muganga w'umubembe naraye mva twahageze saa 10 barongera kandi baranga mushike niyo waramvuye ico gihe cya mbere kandi arongera asaramvura hari mu kwezi kwa 7 ku matariki 23 Rwarira iyo ngiyo kwa 8 ndiyo ndi mu nka kwa 9 kwa 10 ndataha ngongere mu kwa 11 uruguma rurongera birakugaruka niko kuza nje mu Rwanda mu bitaro mushike urakoze Imana ni inyamaboko niko twavuga Imana izayigwanirira izidushoboza byinshi aho ngaho wanyuze mu urupfu wararubonye warukozeho ndetse ariko ntiwapfura cyariho kubw'ibitangaza by'Imana Imana niyo nkuru umugani wa ryazina rya wa mwana Imana yarakurinze yakoze ibikomeye n'akarengane muvuga na kagize igihe akarengane turaza kugakomerezaho turaza kukaganiraho nyuma dusoza ndagenda nkubaza ibibazo uragenda usubiza uko nkubaza ninkubariza byinshi rimwe birakugora yenda kubisubiza no kuyibuka cyane intambara uvuze wirwanyeho bamaze kubarasa uvuze ko uvuze intambara zitanu nyine zitari zorushe zari zikomeye cyane aho babashe kugutera uri kumwe n'abandi ndetse abandi bagwaho mwari kumwe ariko we uragwana urasohoka icyo gihe bari babateye umuhana mwari munkase musuhuye ikindi kibazo nyine utangira nawe kuza wirwanaho nyuma amateka agaragaza kuko uri umuntu w'intwari cyane uragenda utubwira n'abandi mwabanye ruguru mwagiye mufatikanye umurimo ubutwari bwawe aho bwahereye hari ukuntu abantu bari abasore bigwanagaho nyine nanone bitari no kuvuga ngo kwigwanaho muri ubu buryo ese ubutwari bwawe umuntu ntabwo ari ubona ko ari intwari ariko twebwe dufite amateka nyine y'ubutwari bwinshi n'izo mfu wagiye ukizamo abantu nk'urungano rwanyu nyine abo mwabanye
bijanye n'utubumba abantu bajagamo n'indi mikino y'abasore ni nk'abandi bantu b'intwari mwabanye uraza kutubwira naho ngaho nyine aho mwari muri abo bantu wabashe gukiza ubwo rupfu noneho ibyo ngibyo uvuga ngo ubutwari ntawe nje gusa ndavuga ngo ni Imana ni umwanya ubaye ukagusanga aho ngaho tuzi uvuga ngo reka nkore ngere kuri uzi ubona gusa bibaye ibyo ukoze abandi akaba ari bagomba kubaza ngo usenga uko nguko ibi ngibi ariko ntawe uzi umenya ngo ubutwari ni ubu kaza kaba karengane none wabona guvuye nk'ahantu cyangwa kuko wabona nk'ibyo bije ukamutekereza guhangana nyine nabyo ariko nta ijambo rya mbere ntuzuvuga ngo hazogira imvugo cyangwa ngo hari icyo mbona uza wumva gusa warenganye ukiyumvamo uburakari bwo kwirenganura ukumva ishaka riraje ryo kwigwanaho niko kwiyahura mbese uza uje kubona bibaye kuko nguko ego urakomeza mutegwa aho ngaho nyine wakijije abo bantu ukiza abo bana mwari mu biraro hari igihe cy'ijoro se mwatewe gute aho hantu kugira ngo udukurikiye abashe kumva neza none ni burya nkubwiye ngo afideli yari ihindutse eriseda yari yihagiye burya muri afideli ingabo zose nyine za Kabila w'umusaza guverinoma nyine yari iya Kabila w'umusaza nyuma ngo hitokeze eriseda ibaka dusaka mu ruhande rw'iwacu nk'imurenge bisa nkaho nta guverinoma tuvuye ariko guverinoma isa nk'ayitwanze kandi ukuntu bisa nkaho bibaye ibyacu tubaye eriseda okay sobanura nyine aho ngaho uwo mwanya ukuntu igitero cabagezeho ibitero byaratangiye aho mwari muri barabajije baraza mayimayi ijana inka z'umugabo wabitira Segabiro zari inka ziri ku 80 twari dutangiye kuza twirwanaho tukaragira abantu bakaba hakuno ino mu Kigoma hakuno ya Mwana mukahurira rimwe mukagira abantu b'amarondo bakagenda ka saa 10 mukaja guca bari ku marango yose yitegeye amashamba bahaye bayabona bugaca bakagenda tukaba tugenda ka saa 9 twaryama bugaca turi ahantu hitegeye hose nta byombo byari mwabona nta kantu mubonye nta duyi wahurutse abasigaranye inka bagakama bakaza mukaragira mukirirwa gaho mwaye mukora uburinzi tugataha ahantu haresha hose tugakora amarondo none uwo mugabo ngo iwe ngo aza kuzanya inka ze zinanutse abantu bavuge ngo bahindure bose bambuka uruzi yisigaza inyuma bagira ngo ni ibisanzwe ngo reka arari mu bwasi inka ze zirashonje kwa kundi yasigaye nawe ugatuza turagira baruzi ko turi maso bahe batubona iyo uraye mw'ijoro abandi bambutse baza ndetse aranahunga nabo banga kurasa barazishorera kubera ko yari kure zirinjiye ngo zimarega kugenda hari mu kwezi kwa 7 ku matariki 28 ndibuka natwe duterwa ubwo ngubwo abantu bafubwo duterwa mu nzu hari mu matariki kandi 28 y'ukwezi k'8 iminsi igiye kuba muri kwa kwezi ku kwezi k'8 barasaga baraza bari baje mu kwa 7 bajana inka 80 irenga none ngo basekuzaga ni kujya tukaragira none ntawe ugisigara inyuma nijoro tukagira abantu b'uburinzi abantu b'uburinzi ngo bagende uruhande bagiye nabo baca hirya bari abantu bavuka aho ngaho kandi n'abandi babo bari baraje bavuye mu gihuru tukabana mu mihira tukabakamira amata bakaza gukamisha naho ko baratuneka muvuma yacu yose uburyo turara mu biraro uburinzi niko kuzaga badutera twiyubiye kubibira turagiye imvura iratunyagira duhindura batubona niko batuzaga inyuma ngo bashikega uburinzi uko bwari bumeze barabusiga ariko kwa mabaza kuri zanzu twari turimo gahitira kuri irya ndimu hari uwafashwe abona wenyine aravuga ngo bari bavuze ngo ndi mwanaka mu nzu yinde twari turimo bamaga
bayihitiraho bataraje ku biraro by'abacu icanje barico bahitiraho niko kuturasaga aho ngaho warumbaje imbwa yaramutse uwacu ngo asohoke mu muryango inatesaba ni bande ntiyatatse bamukubita isasu ugagwaho undi natwe kujya twari dusigaye mu nzu dusigayemo turi bane barayarasiga inzu bayitumariraho undi wacu barongeye baramurashe wa kabiri n'abaguyemo pole kabisa dusigaranyega n'ababana babiri bari abana bato none nasubiraga bakamfata wa wundi wapfuye niwe twacuye afite igihago cyari kirimo magazine iyo mbunda yego namuhamagara pe naho umuntu yapfuye ngeragezaga kuzandasa ya magazine nimwe nkarasa ntibinjire mu nzu bakomeje kurasa inzu gutyo kugezagaho numva yuko amasasa agiye kundangirira dufatirwa mu nzu mba nkurungurukaga mbona ukuntu bateye bahe bareba umuryango bose ndongega kandi barashemo biyaga byo ngo nagize ntibibaho tureka mfedi niruka ndeke gupfa mpagaze nirwanye gahuga ngo kubitega barisanzaga bampinziraga nabo bantu ngo mbahurusega barabana batumba inzira itaha niko kugera muri ibyo biraro by'abacu batatewe nabo uwahunzega ndase mwakindi mbunda urumva mwari mu biraro hafi ni bibiri Imana ni umukozi w'umuhanga hanyuma tugaruke ku ntambara y'irungurungu iriya ntambara twumva ko yari intambara yari ikomeye cyane yanaguyemo n'intwari yaguyemo n'intwari cyane iriya ntambara yo mayimayi yari ifite imbaraga zidasanzwe amakuru twumva indege yari iherutse ahubwo indege yari isigaye iza ya kabiri mabenge ikazihanura amasasu bikoresho baza ari abantu bariko barwana bafite intwaro bamiriza ngo muze yarisha tukumbuka ngo si bwa bundi ngo yaratwibutse bariko rapiji gusa ya fare akama yiruka none bagira n'urumogi wowe ugakura ugahunga bari bafite ibikoresho bikomeye bari bafite ibikoresho bari bafite morale yo gutizwa imbaraga ndumva Imana yarabarinze kariya karere ndumva muri abantu bagize uruhare hamwe n'Imana naho aho warumbaje twafatikanyaga uko abantu barashize kamibunda wagiye ubavuga intwaro bamuzehe nyakwigendera gwa Kajonge hari umugabo uguye ayicaka ngo ni munini wabazigara hari nasavubu musendo twara maru hari umugabo w'abahinda barabwira ko na muge hari ishaka n'amaso ubwire mvuga abo bose ntabagihari n'abagabo mu gihugu bavuga ngo baduye abe nubwo boje ari insiki kwanga abo bagabo arabasigaye bamufaye bararo nawe yarwaye bayipararize ari abo bagabo kubwiye umugabo ufanye na rwa Kajonge bitagura hari uyu mugabo uraha ndebwa aho turi kumwa yego bariya nabaga iyo bavuga ngo baduye yaje bari abagabo baremesha kugamba bumvaga ngo baje ari igihumbi uko twabaga tuziranye aba bagabo baraha barujeye bamarehemu ndabagoye abo ni abagabo muri Mibunda n'ubwo igitero cyazaga kimeze gute kaba ibikoresho ariko ntibari bazi yuko bari abagabo aba bantu ari abantu bodukura mu gihugu iyo ntambara y'ejo bundi bagufatira umututu ku mutima bakagukubita wahikuye gute tubwiye mu kiganiro nyine usa nk'utambuka uburyo wigwanyeho nyine bagukubisa izo mbunda usa nk'abakuzahaje nk'abakuremuye uja kubona agatege ubona wikuye aho hantu byagenze gute iho nari napfuye nanje rero byose uko biza bigenda uwo munsi ndokoka nabo bana mu muryango w'iyo nzu harandi kibuga nk'iki atari ibyatsi wari umuhana wari wahunzemo abanyamurenge ari amazu y'abaturage wari kureba indundo z'amabano abantu badakumbaza gusa ngo waciye muri wa muryango inaciye ngo gute
nje ko murambaza hari undi muryango muhaye mubona ifite naho ngaho naho niko byangendeye ukuntu bari bangose bakandi tutayama kokinga tugume ngo nje kweguka nuko kunterera umututu usatura umutwe ndasandi ngo se kumubwira ati murasa nanje byambaye nagaruse naringiza umwe yari yankubise itoki wabona inkovu izindi z'uwo munsi akwita ukuboko nagaruye naringiza ngo mfate imbunda noneho nimba rukundasa naringiza ngo nifate nyine batacuza mu maboko ngo ngira ngo ndayifataga tuyirwane ndawusha bari we mfata mukubitaga kuri urya wundi ndabahita twatubaraga nyine nahaguruka ndabahitana baragwa mbagwa hejuru ngo njega hejuru mbanyuramo noneho bariko bakubita bakinzara wagiye nagiye naho ibyo biza bigenda uko ubuze tukunca make uwo munsi w'iyo ntambara nyine yicaga abacu benshi nabwo hari ahantu twinjiye mu kibira tubakurikiyemo nikubita hasi nabo abacu aho bari bahinze basanga nikubise hasi ampagarara hejuru imbunda arayikandira ikare yari yayishyuye imbunda yabayikare bamuteye amacumu mbona ndahabyutse biza biba gusa bija ni umunsi uzofunguwe bibuza mutinya byose umunsi utaraba nta uyu munsi utaragera biragoye ko umuntu hapfa umunsi wageze ndabyumvise kabisa yaba habagaho kuvuga ngo umuntu nagenda rurokoka arusibuke umuntu aba yaravuye mu ideni intwari rugagaza uyu wari umupasitori wari umuvugabutumwa niwe wageze uvuga ngo urupfu ngo ruza ku muntu rugasibira ngo rwarasibiye kuri Ezekiyeli muzehe Tito nawe rwarasibiye yego ruracagaruka ariko rugusibiyeho inshuro nyinshi Imana ni umukozi w'umuhanga turagushimiye muzehe kuri ayo mateka ya kera uduhaye kuri ubwo butwari mwagaragaje mwirwanaho ubu nimwe batwigwaneho bakuru twigwaneho yatangiye kera birumvikana urakoze rwose urakoze cyane kuri uyu mwanya uduhaye n'amateka utubwiye benshi batoya ntituba tuyaza ariko biba byiza iyo tuyasangije abantu batoya bakumva akarengane ko atarakubu ari akakera bimaze igihe kandi twirwaneho ntabwo yatangiye none yatangiye kera n'icyo gihe nibukaga mpaye kubwira na nyuma yacu natwe turi abana twabonye abandi twari ko tubabona birwanaho intambara zigize igihe kandi zahariye nyine duhaye tuzibona urakoze muzehe turasoje ikiganiro tubibutse ko iyi ari radiyo Inoka Kivu News ndetse na televiziyo tubibutse gukanda subscribe gukora share gukora comment mugira umunsi mwiza mbibutse ko ikiganiro cyari kiyobowe nanje Kagigi Marcel dushimira abadufashe ku muhanga bw'ibyuma mugira umunsi mwiza murakoze cyane.